Inama y'ibihugu bigize umuryango w'ubukungu w'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika SADC yamaze gutera utwatsi igitekerezo cy'uko ingabo z'igihugu cy'u Rwanda zajya mu gihugu cya Mozambique nk'uko tujya kubirebera hamwe muri iyi nkuru ku buryo urambuye. Se cyaba cyatumye batera rero utwatsi igitekerezo cyo kohereza ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, byose ariko muyobora amakuru yizewe kandi agezweho ni Top Rwanda, kandi nako mbifuriza kugira umunsi mwiza ndetse ibihe byiza kuri mwese mukomeje kubana natwe kuri tariki ya 3 kwezi kwa 6 2021. Hari amakuru rero avuga ko abaperezida bo mu bihugu bigize umuryango w'ubukungu w'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika SADC bateye utwatsi ko ingabo z'u Rwanda RDF zajya muri Mozambique isumbirijwe n'intagondwa ziyitirira idini ya Islamu zayogoje bimwe mu bice by'icyo gihugu cya Mozambique. Amakuru avuga ko inama ya Troika yabaye kwa 4 w'icyumweru gishize muri Mozambique rero yarimo abakuru b'ibihugu bari kumwe na mugenzi wabo Philippe Yasintonyosi, banze rero ko igihugu cy'u Rwanda rwakitabira iyo nama yagarukaga ku myiteguro yo kujyana ingabo mu gihugu cya Mozambique. SADC rero kuva umwaka ushize ifite umugambi wo kujyana ingabo muri Mozambique rero ngo zihagarure umutekano, gusa inama iheruka bivuga ko rero abarimo perezida w'igihugu cya Malawi Dr Lazarus Makati Chakwera rero wa Botswana witwa Dr Mkwagweti Eric Kebatwe Masisi, ndetse rero n'uwa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa wa Zimbabwe witwa Dr Emerson Mnangagwa, ndetse n'uwa Zanzibar Hussein Ali Mwinyi basanze rero atari igitekerezo cyiza cyo kohereza ingabo za RDF mu gihugu cya Mozambique. Ubwo rero iyi nama ya Troika yategurwaga mbere gato ya Perezida Nyusi wa Mozambique yari yatanze igitekerezo ko u Rwanda rwayitabira, abandi babitera utwatsi nk'uko The Chronicles dukesha iyi nkuru ikomeza kugenda ibitangaza. Amakuru akomeje avuga ko rero abandi ba perezida babwiye Nyusi ko rero niba u Rwanda rushaka gufasha Mozambique kugarura umutekano rwanyura mu buryo rero buteganywa na SADC busanzwe buhari. Icyumweru kimwe mbere y'uko inama iba kandi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Afurika y'Epfo Naledi Pandor yabwiye News 24 rero ko SADC niyo igomba kuyobora iki kibazo. Hari ibihugu bimwe rero byagiranye amasezerano na Mozambique, ariko igitekerezo cyacu rero nuko SADC ariyo iza imbere kuri iyo ngingo. Baravuga ko rero ibihugu bya Amerika, Portugal ndetse n'igihugu cy'Ubufaransa nabyo byifuza kujya mu gihugu cya Mozambique mu gihe SADC rero iteganya kohereza abasirikare ibihumbi bigera kuri 3 muri Mozambique. Amakuru yagiye hanze avuga ko muri abangaba 1500 bagomba kuba rero arakabuhariwe mu mirwano bashinzwe operasiyo zihariye. Ntibizwi rero niba u Rwanda ruzemera kohereza abasirikare barwo bagendewe rero ku buryo SADC ishaka ko bikorwamo mu gihe rero rutabiherewe cyangwa se mu gihe rutayibereye umunyamuryango. Mozambique rero ihangana n'umutekano muke mu majyaruguru yayo akungahaye rero ku mutungo kamere w'amabuye y'agaciro ndetse na peteroli. Abarurwa rero byibuze abantu basaga 2800 bishwe mu bihumbi, mu gihe rero ibihumbi byinshi bavuye mu byabo kubera umutekano muke. Umuryango rero ukabugizwe n'ibihugu rero birimo Angola, Botswana, Comores Democratic Republic of Congo, hakaza Eswatini, Lesotho, Madagascar, hakaza igihugu cya Malawi, hakaza Mauritius, Mozambique, Namibia, Seychelles, South Africa, Tanzania, Zambia ndetse na Zimbabwe. Ubwo rero barimwe mu muryango barizwamo rero ibihugu by'ubukungu rero n'umuryango w'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika, akaba ari umuryango wa SADC barizwamo na bimwe mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'u Rwanda ruherereyemo. Gusa igitekerezo cyo kujyana ingabo z'igihugu cy'u Rwanda zatewe rero utwatsi, ariko haribazwa niba uyu muryango ushobora gufata icyemezo u Rwanda rukaba rwagenda ku bwumvikane bw'uyu muryango nk'uko bakomeza kugenda babigaruka. Reka twumve andi makuru agezweho. Duhamagare Geoffrey Mutagoma kuri iyi nkuru y'umunyarwanda Ntamuhanga Cassien waburiwe irengero. Ntamuhanga ni umunyamakuru watorotse gereza mu Rwanda ahungira muri Mozambique. Ishyirahamwe ry'abanyarwanda batuye muri Mozambique ryemeza ko yaba yaratawe muri yombi, ariko inzego z'umutekano za Mozambique zo zivuga ko zitazi ikibazo cye. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma rero yaduteguriye iyi nkuru ku buryo bucukumbuye. Avugana n'ijwi ry'Amerika ishami ry'igiportugize, umuvugizi w'urwego rushinzwe ubugenzacyaha muri Mozambique Hilario Lole yavuze ko ikibazo cy'ibura ry'umunyamakuru Ntamuhanga Cassien yakimenyeye ku itangazo ryasohowe n'ishyirahamwe ry'impunzi z'abanyarwanda ziba muri icyo gihugu. Iyo ni nayo mvugo ya Lionel Muchina, umuvugizi wa polisi muri Mozambique, kandi nta rwego na rumwe rwa leta y'icyo gihugu ruragira icyo rushyira ahagaragara cyerekeye ibura ry'uyu munyamakuru. Gusa ishyirahamwe ry'impunzi z'abanyarwanda muri Mozambique riracyemeza ko inzego z'umutekano muri icyo gihugu zizi neza aho Ntamuhanga Cassien aherereye, nk'uko Habiyaremye Cleophas uriyobora amaze kubibwira ijwi ry'Amerika.
ngo twabibwiwe n'abaturage batuye kuri icyo kirwa nawe yari atuyeho, navuga abaturanyi biwe b'abanyagihugu, nibo baduhamagaye batubwira ati umuturanyi wacu ukomoka muri komunidade yanyu ubu ngubu bamufashe. Kuri tugerageza kubaza ikintu bamufatiye cyangwa bamufashe ari bande, aravuga ati ntabwo tuzi icyo bamufatiye, ariko abamufashe ni abapolisi bari bari kumwe n'umuntu uvuga ikinyarwanda waje yayareje kwihisha mu maso yashyizemo ibintu by'ibigofero kugira ngo atagaragara, ariko bamaze kumufata akuramo ya ngofero ndetse atangira no kumuhondagura. Habiyaremye avuga ko yahise abimenyesha abashinzwe kurengera impunzi bakihutira gushyiraho umunyamategeko ubafasha gukurikirana icyo kibazo. Ubwo nibwo ikibazo cyahindutse agatereranzamba. Avoka rero twashyizeho atubwira ko yabanje kujya mu ishami rishinzwe kugenzura ibyaha ibyo bita ferimike hano muri kino gihugu. Noneho bamubwira ko uwo muntu yafashwe ariko akaba afungiye kuri icyo kirwa. Noneho ubwo mwavoka wacu yagiyeyo, ubwo yagiyeyo ku wa kabiri abonana n'umuyobora cyangwa iby'abapolisi by'aho ngaho kuri icyo kirwa ku wa gatatu, amubwira ko bahise bamujyana i Maputo. Yaragarutse i Maputo asubira muri za serivisi za gipolisi za hano i Maputo, ariko bose batangira kubihakana ko batazi irengero ryiwe. Ubwo rero kugeza amagingo aya ari umwavoka ntazi umuntu wacu aherereye, natwe nta yandi makuru dufite. Kuba nta yandi makuru aramenyekana kuri Ntamuhanga Cassiane byateye icyoba mu banyarwanda bahungiye muri Mozambique, bumva ko nta tuze bafite ku mutima. Ikindi batinya ni uko Ntamuhanga ashobora kwisanga mu maboko y'ubutegetsi bw'u Rwanda. Birababaje kuvuga ko tubikeka, ariko turabona amaherezo ariko bizagenda, kubera ko ibyo bintu byabaye kuri Nsabimana Kalisi twarabyumvise, ibyabaye kuri Sesabagina twarabyumvise. N'uwo mwenda wacu rero Ntamuhanga twari turi kumwe hano nawe dufite ubwoba ko byazagenda, cyane cyane ko ku wa mbere ibinyamakuru bimwe na bimwe byo mu Rwanda byatangiye kwandika ku ifatwa ryiwe, ibindi byandika ngo welcome to Kigali Tasiyani. Ubwo rero kumva ko mu by'ukuri hari ibintu bari bazi babivuye n'iki, kandi abantu benshi bari bataranabimenya. Numva niba ku wa mbere ku wa kabiri ibinyamakuru byatangiye gusohoka bivuga kuri ku ifatwa rya Ntamuhanga, nuko harimo icyo bari bazi cyangwa se n'ibihano bateguwe banabizi, twebwe niko tubibona. Ndetse nyuma yaho aho dutangiye kuvugiriza induru tutakamba tuvuga ati nabanye n'umudushakira umuntu wacu dusobanurira Mozambique ko yadufasha kugira ngo tubone ibisobanuro ku ifatwa rya Ntamuhanga, baje guhindura imvugo rya binyamakuru kuvuga ngo ashobora kuba yarabacitse. Ibyo rero bikaba byarengera bituma tuvuga ko mu by'ukuri cyaba yafashwe n'inzego ziba zishakisha impunzi mu mahanga, tukazomba mu gihe kimwe yageze i Kigali cyangwa se byagenze nabi singisi. Aho i Kigali, Perezida Philip Nyusi wa Mozambique aherutse mu ruzinduko yabonanyemo na Perezida w'icyo gihugu Paul Kagame, uruzinduko rutavuzwaho cyane n'itangazamakuru ryo muri icyo gihugu. Gusa televiziyo ya Mozambique yavuze ko yari yajyanywe no kuganira na mugenzi we w'u Rwanda ibyerekeye kurwanya iterabwoba n'imvururu ziturutse ku buhezanguni mu majyaruguru ya Mozambique. Umunyamakuru Ntamuhanga Cassiane yari yarakatiwe gufungwa imyaka 25 mu mwaka wa 2015 mu rubanza yaregwaga hamwe n'umuhanzi Kizito Mihigo waguye muri kasho yari afungiyemo. Amakuru yaje kumenyekana nyuma n'ijwi rya Amerika twakozeho inkuru, nuko Ntamuhanga yaje gutoroka gereza ya Mpanga yubatse mu majyepfo y'u Rwanda mu mwaka wa 2017 agahungira muri Mozambique. Mu kwezi gushize urukiko rukuru rwo mu Rwanda rwongeye kumukatira adahari imyaka 25 y'igifungo mu rundi rubanza yaregwagamo ibyaha by'iterabwoba. Yashinjwaga hamwe n'abandi 12 barimo undi munyamakuru Focus Ndayizera wakatiwe n'urukiko rukuru rwo mu Rwanda imyaka 10 y'igifungo. Aho yabaga mu buhungiro, Ntamuhanga Cassiane yari umuhuzabikorwa mukuru w'abiyise urugaga nyarwanda ruharanira igihango cy'amahoro mu Rwanda RNP abaryankuna. Urwo rugaga rutavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda runyuza ubutumwa bwarwo ku miyoboro nka YouTube, Facebook, Twitter n'izindi mbuga kuri murandasi. Noneho tuze hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuyobozi w'umutwe w'abadepite Nancy Pelosi yavuze ko bitakunda ko President Biden ashyiraho komisiyo yo gukora nkete ku gitero cy'abayoboke b'uwari umukuru w'igihugu Donald Trump ku itariki ya 6 y'ukwa mbere gushize ku ngoro y'inteko ishinga amategeko Capitol. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze Diane Nininahazwe. Umwe mu bagize akanama mpanuzwa jambo k'abademokrate atashatse ko amazina yiwe atangazwa yavuze ko Nancy Pelosi aramutswa inama nshinga amateka ya Amerika asanga inzira y'uko President Biden yoshiraho komisiyo y'abashinzwe iryo perereza itoshika, na cane cane ko abakenguza amateka ba Republikani barwanije itorwa ry'itegeko ryari rigamije kuvyemeza. Ico bikoze Madame Pelosi yerekana izindi nzira zibiri Joe Biden ashobora gucamwo. Iya mbere nuko Sena ya Amerika yosubira gutora.
mu matora ya mbere abarepublikane 6, aha tuributsa ko bashigikiye abademokrate, ugira indwi ntiyatora, ariko avuga ko iyo aza gutora nawe nyene yari kwemeza ishigwaho y'iyo komisiyo, gutyo ijwi ryiwe akarishira ku ruhande rw'abademokrate. Ibi bisigura ko amatora asubiye kuba hoba hakenewe amajwi 3 gusa mu itegeko ryo gushiraho iyo komisiyo ngemezo. Inzira ya kabiri Nancy Pelosi atanga nuko abakenguza amateka ba Amerika bo bari bo ubwabo bashiraho umurwi wokora amaperereza canke agashirwa mu minwe ya komisiyo idasanzwe nk'ijeje umutekano w'imbere mu gihugu, ari nayo yatanze integuro y'iryo tegeko ritarashobora kwemezwa. Nancy Pelosi abona ko bitabaye uko komite zo mu nama nshingamateka zizoheza zikabandanya amatohoza yazo yigenga zizaranatanguye.